He hau tipu anō te ao haupoi o Aotearoa kua riro kia hine nui te pō ara ko Margaret Hiha. E waru te kaumā te pakeke o tēnei kuia no ngā kāwai o Ngāti Rangitihi, Ngāti Pikiao me Tūhourangi. He mataki rea aia I para I te ara mo ngā wāhine I te ao hākinakina o tira nāna I huataki ai te tōna mana haupoi Māori o te motu. E konei ki te marae o tā ngoe o kei waho tata o te matawa Māui. E poroporo aki ana a Mākere Hiha. Throughout her life, Mum was a sportswoman right from when she was at high school through to well into her 40s. She was still playing senior hockey. She was not only a fabulous team player and captain and coach and administrator, she mentored a lot of top players. I te tau ko tahi mano iwarau iwa te kaumārua, nāna te whakataetae hoki Māori tuatahi I whakaterea. He whakataetae e haere tonu ana I enei rā. What that started was an opportunity for Māori players to join together for whanaungatanga, and probably one of the offshoots of that is that more Māori have got into national representative teams. I tākaro hoki ia I te tēnehi, poitū kohu me te poiuka. Huhu ana hoki ngā tohu hākinakina Māori kua whakawhiwhia ki aia. Her pinnacle was making the New Zealand team and going on a European tour in 1967. He tō hoki ai a Mākere me I te hoki. Rāwatahi me tōna hōrangatira I a Haitja I te football, ai. Ko heitia he kai tākoro ōpango Māori I ngā tau rima te kau. O tira e ono te kau mātahi tau rāua I Mārena. I whai tūranga mahi hoki rāua hei kai ako. My mother was a great woman and well respected by a number of people. Us as a whānau really loved Mum for the upbringing we had. Toko wha rāua tamariki ka nehua ia ki te taha o tōno hoarangatira ki te urupā o Petane oki atu ai. Aroha Treacher, te karere.